Guys, dahil mapaso bubuko juice kit yan na. So ini silo, tas nabutangan ko na siya asukar, tapos gatas, tas adan yelo. So anak ko nga nasawa sin anag halo anag kuan san silot asukar ako lasan gatas, kaya nako lang na video Turoso. Sino tatakam dida? Tangan ta sa nyelo. Kapinit. Tumalsik. Kapinit. Strawberry. Strawberry pichil. Sino mainom? Baka dilakam. Karasa sini, guys. Karago. Dede, madali ka makapaghimo sini. Kaya masakakala sa puno, mag-alaonggoy, makakuha ka na san silot. Wait, labe. Yummy, yummy, yummy. Pangam, guys. Libre lain sa abot. Yummy. Lang pa, bye-bye.